Mavinda wambe kilungu cha miongo ili na muonza. Mavinda wambe kilungu cha miongo ili na muonza. Mavinda wambe kilungu cha miongo ili na muonza. Nisoma omiso wa mina nangi aitwa dhimamuno. Nisoma omiso wa mina. Mavinda wambe kilungu cha miongo ili na muonza. Twithe twi mwamba muswa wa 23 mandiko mangi 600 indi ndaviti nda matala ala mavikitie miaka miongo ili na itina wavau nundu Yehova ai ananena akaingivya Israeli tandata sia itune. Yoabu mwana wa Zeruia ambililia kotala indi nda amina na kondo wa undusu muthiliku wa moke ya Israeli ona otalo ndwa ikiwa uboni ula waandikiwe mondoni mama pinda musumbe Daviti na Asemavethi mwana wa Atieli aye musubi wa modhi mayema musumbe na Yonadhani mwana wa Usia aye musubi wa modhi maye miondani na ndwane na misie na numbani nene sie yemo. Alafu kwa muswa wa 33 na Aitoveli aye mutai wa musumbe na Usiaia mwaliki aye munana wa musumbe. Ekandungelenge again hapo verse 22 na 23 and 24 indi Daviti nda matala ala mavikiti miaka miongo ili na itina kana miaka miongo ili na itina wabau nundu Yehova ai ananena akaingivya Israeli tandata sia itune. Verse 24 Yoabu mwana wa Zeruia ambililia kotala indi nda amina na kondu wa undusu uthiliku wa moke ya Israeli ona utalo ndwa ikiwa uboni ula waandikiwe maondoni mabila musumbe Daviti. And then also verse 33 na Aitoveli aye mutai wa musumbe na Usia mwaliki aye munana wa musumbe. Bwana alibariki neno lake. Kilunguke cha ndumangai kilunguke tutavitwe mondomana yuluwa usumbe na musi wa Daviti kwa kunena wabanini kuma muswa wambe nginya muswa wa 16 kuma muswa wambe in fact nginya muswa wa 15 ni maobo ma undu Daviti waanisie itasi yake ngudhu yake asifiwe Yesu Kristo na anya wesa kwethia kila mwi wina ngudhu special ya kukita kila mwi wina ngudhu ya chao ayo special na ngudhu yombe dai ando ngilini ongele nana na mwi yusu wonde nyoma madhukumawe ya wendezani wa kukita kana wa kusovia ndoa kana kuziku kwata sidusike badhukanyo na kuunza mwi wadhela mwizi kuziumwa na ngudhu yake ile yekata yoka na Daviti anya weza kwetha ngudhu yake siana 24,000 every month nina mwaka wiki hata udhele asifiwe Yesu Kristo. Na ndio kuna kuma verse 16 nginya verse 24 kana Daviti yu ni waya atongwe yulu ambaye si Israeli mena ambaye 12 na Daviti ni waya atongwe yulu wa imbaye noto ndumo na kwasia niwekea makivu genda weze kwethia mundusu wathi kwa imbai athi uthuku mata administrator na baumilaundo Daviti niweka hata ni wabikiwa ni ubo hata iwe Yehova na nitaweka au kenda weze kwethia utongwe wake ni mwao iwe laisangi na ni musio na niweka laesi mondola maende kisioni chake asifiwe Yesu Kristo. Verse 25 nginya verse 31 tuna yulua udhui wa Daviti ayi mudhui muno na Daviti ni wabangite undu udhui wake wisuve wanando. In fact itokuwa verse 25 kana Daviti aina numba sia modhui paina musubi wa modhui maye mamusumbe. Verse 26 ona kwe asiaisia maku miundane nondo miundane ni kwa banda wangano na mbale asifiwe Yesu Kristo. Verse 27 pae musiaisia wa miunda yake ya misabibu na miunda yake ya misabibu na ya mbinu
na indi pena verse 26 28 pena musubi wa midhata na mikuyu nundu wa mauta mata na mauta makuua na mauta mauiti Davidi ya muthimu no verse 29 ena musubi wa indo nundu aina sio mbinge ndithia cia ng'ombe ona ndithia cia mbui sio ndesi na musesia wasio verse 30 ona ve musikia isia wangamile na musesia wa mangoi asu mangoi na ngamile ya isawa satumia wakondo wa transportation Davidi aina sio mbinge na indi bado pia na musubi wa indo verse 31 na indi kuma 32 ninakumina kilungu chuchonde yuni cabinet ya Davidi landhengeru andu ala mamudhenge ya muno kuba upe na groups itano I think naina ondo ambe pe mondola pe andu ala mai yitwe kusia isi nguvu ya Davidi na ni manenge tweke la mwi andu machao kila mwi hata iwe Yehova ondo akeli pe na tongwe mai yitwe kondo wa ku administrate mbai sia Israeli on behalf of David. Number 3, David ni mudhui na udhui ni wake ni wiyita ndo musubia mudhui make. Na finally tunasoma kuma verse 32 na suna na la cabinet ya David wekala na yonde ikana maswane yulua mundu mausumbe mundu onde nikimata la nyoba matala njoba kitumi ni chambe na usuno ndo wambe actually unduni wambe mundu wa matala nitwevone kana tuonekana Davidi ai mundu wa mivango mundu wa ibuko thega mabinda ena kwenda ukadha Davidi muno ena kwenda kukumia Davidi muno nuko wetangewa ya Saulo tuliambia ke ibuko the lakini ngewa Saulo no ndika la more than 2 chapters na kuma bonku nginyaba mumenukilo wa mabinda wambe Davidi ni ono wetwa undu wa mutongo imusio nundu ni mundu wesi kwa la nyamebango maondo make ena mebango misio. All of those divisions are there to show us he was a good administrator, he was a good manager, and he was a good leader. Now also metesu yo ndelo tuma uswania, what do you need to do as mutongoi musio na Davidi nezo engelekanyo yitu kwa la tongo yonde mweba kwa la nyamaondo na kunenga ndo representation na participation nundo musomo no asifiwe Yesu Kristo ondo wakeli nebala twasoma indi ngewala otalo wando Davidi mandiko mange ila wanuvete ando makungamia misia ila wanuvete ando makungamia misia wanuvete ando makungamia misia mandiko mange Mathayo 23 Davidi nda matala alama viketi miaka miongwele na itina wabau nundu Yehova ayana nena kana kaingibe Israeli na tandata sia itune nezukisie na Yoabu mwana wa Zeruia ambililia kutala indi ndamina na kondo wa undusu udhiliku wa Yehova wa mokea and my Israeli. Are we together? Praise the Lord. Undu uwetetweba I think kilungu cha 21 kilungu ni cha 21 Davidi ni wendie muno kutala ndo onde ma Israeli ama notalo wo na Yoabu ndaenda uwithiwe amutabisi andu mathelo talwa ngaini waise makaingi babio na yani wanitao nu lakini wase wa musumbe wa mukilia bina wa muya aye wana pamwena talando. Are we together? Na ende ndeni wa kwende ya kutala ende ngai amu milanda Davidi na akuna Israeli na ikono da ende muno ondosu wena uweba kenda ututabie ondono wakile. The second point kano ona ukatweka wi mutongo imusio utona kwala nyamaondo we onduwele kuisubia muno Davidi wakani wenewa na ondu ukatuthina sebyo na ni ondu wa mitulu ndini wakwenda kutala ndo Israeli Yehova ni wewithiwe wonondo ni wa mwathie Davidi andu magwanga maingibia tani na stress lakini Davidi enda muno kwikata matala na undu umanyikana wayo kanyo munene ona yunukia wa newa andoma ayuti mathenda uthaitha nundu uthaithi ni wale ko thawena quorum uthaithi wenda quorum andu 3 kana 10 kundu kumwe na yu maikola nasia kwe andu meana nundu mathenda unene mtolo wacha nundu na yuni maike ya Yehova isi kana kekata
akama ingibia anika ndende memeka wete namba ya ndo ala mevo meselanzi alivasa ikana makasya makasoma kamusola. For example, omunde twambia othethi o twiandumeana alame hivyo ni mese sasa tuya yuti ni mbwangia sia Yesu aisi balabeli kanatatu mombe netwa nitha ya kwa kana nebo aimanda kamusola ka wote chao netha wimwi uzelwa bobe meana be atatu mundu mazenda utala andola me uthethi ndo tutala ije maitala na nundu nimekwenda ugoloswa ni wakana Yova kama ingivya kuthonoka utalo wachao wandu tandata sia chao zaituni. Praise the Lord. Mwetulio ni akwatia David na Yova ndola David wetu la sia kondo wamo amabetanga basoma obo usunda na weta kucha 21 I believe it is there kwa wewe ando bakubingili nyongo monza ala David wetu la sia kondo wamo Yova amananga amoana muhimu anyuma nisio munene na ukwata welo kwata ndonde meke bazokani twesove muno mitulio ningona tongo imaikundiba ningona tongo imamisi ningona tongo imamisi mbame na namba ikebazokani kutwika nduma kunwa masomezi na maila kutwika mibango ya kunwa bangi na yekata na yaela twesove muno mitulio mondo suonde unengetwe ni Yehova kipetiki bawi nasiana onezwa ni wani wekenesa sesa kwauka kwa sababu kwa ni seka mondo masio msike mege bazokanya historia metulio wese kwa ndo naone kata uwe wizi kwea na langi madhisi kwika hata kwea nini sikeveti chako na etu macho muno chako na etu macho muno na ndino kuna etu macho muno makuna nikena meka bike hata wewe ukosea ya musi na mabinda mengine wakodha kuweta undo etu malangi manange kiti na kini kiveti cha manaka na mwetu wanganyani wase ya musi chosa chumbanye liu chombanye kile kisocho ndene ngawa mwana na kivindwane na akalangi makone mwetu wachao wanganya wiki hata ufiaye na au magu walete mushende musi wake malisi kwea yetu mo malekasi yetu mo malekasi yetu mo na lama ke wona meka mando manini alikata haima kuna mono indi aenda na wate kwenda yetu ni make mabiketa thandatu ana masaye musi nimesio toba tu indi masaye Yehova musi ona ama kunete muno we anata nondo metulo ni amutongo esi hisove tukambia utu ya kanani wa musomezi university eka kutonya kanani wizi university bya ndo alameba hangi hano nimenda university na mayoka musemea tundu kwanza matu menda wasi ulebe na sekata na maana ngeka nondo ona kutoa university ona moto wako kutoa wana lusi ni mumo wanga hiyo lwadha wako ni wingi wa Yehova hiyo lwadha wako na tuto ni wako weba mwene wina mwana waende university ni mumo wanga ndani ya maisha yako. Asifiwe Yesu Kristo. Hausu Yehova ni wa mukane senda vitio nakau ni mundu wisi kwebanga nakabanga mundu tuboze muno undo kele kwito ate we Yehova tuboze muno utokele kwito endo ndo wa mwiso verse 33 umwe wa cabinet ya David tuambe verse 32 kusoma ona Yonathani mwendo aithe wa David aimotai mundu we umani na muandiki ye Iyeli mwana wa Kimoni aeva mwena ana musumbe na ende Aithobeli aemutai wa musumbe na Usia mwaliki aemunana wa musumbe na ende tina wa Aithobeli kwa ye Oyata mwana wa Benaia na Abiadhali na Yoabu aekabuteni wa ngudhu ya musumbe ana lando mathenge David vyo elo kwenda kwezi wananza manene. Asifiwe Yesu Kristo. Yule tawanzama ya central office baraza kuu no ya David na sumo mekalanza amane leba Yesu mundu suwita wa Aithobeli ni wezie ku replace wa usoso wa mweso wasani wa replace we ni ye Oyata mwana wa Benaia niki wa replace we a replace we nondo ni wenda kutethesia Absalomu koso usumbe kuma kwa David
Absalomu ila wangendie soma obosu ndeni wa asumbe wa ati asumbe Samueli wa Keli ejina sija meso abalaye mundusu ni wendie muno kutethesia Absalomu nani kutethesia Absalomu kwa so sumbe nundu aina kitaina Davidi aina ondo na Davidi na ondosu wa imwao ola mundu muka weta wa Bathsheba aye mwisokuwe wake ila Davidi wanange mutwano wa mwisokuwe mutumio wewo na ila Absalomu wendie kuyukilia ende koso sume kuma kwa Davidi kai mundu weta wa Ithobeli ni wazi kwatana nao na kenda anange usube wa mundu lo nanange mutwano wa mwisokuwe wake. Asifiwe Yesu Kristo. Omanisi olawe vau ndumangai hata weyo mimeone yako mudhuku yana hata mawendini maku madhuku na meana hata katika jina la Yesu Kristo tosove anete kwacho waiye ni manewe munana wa nekana ndikanange ndo yakwa nako ona siana siako ona monda wako ona indo siako ndikali kanena jao asio. Asifiwe Yesu Kristo. Nondo mundu lawe bakubi bombonanea ndebasa nuwe nondo Bathsheba mundu mkawa ulia olawe so manana na Davidi na kana kakwa mundu mkoso ai mwisokuwe wa mutumia ho mutai ona bubo kanyonge pake za Ithobeli na Davidi na mekwa yaka na ndamu kana Davidi azoza muzini wake eno nete atumia ainge maitindania na meleo kanya enzao meleo malunga nuko na udhaini mundu enatambala wa yetu kana enatambala waka lakini makakita akuyange wa mathekete makakita akuyange wa mekita hata malivitani dhia kama yange waziva Yesu ukona mali yange wa wendwe na undu lakini ni wizu kiasi yange wasiaka abyati makunza au memachao mando na uilie no kunzie ola wao abena mutumia wesio manakana munana eni walikele mwetu ni wao wake. My friends, unana wao nikola we honest and sincere lokambize undu wako nganye kwitao kweutheni kwitane kweutheni ngania nondo susususu nawe munana wa nduikata lwendelia susususu nawe munana wa nduikata lwendelia no wambona ndio noketo ndo nilie na bandu bo ndabya directly ndikila kendeni chao webi ndiana uzeange waya kwa na mundu weba mundu onge mundu usunda Davidi na Ethobeli mabudha ni munona mali yakwa kana na Davidi ananga mutwano usu wa mundu mukosu withia ula mutumia wo na mutumia enda kumubetanga na kubindwa usumbi ndo mangai ona bobe no manisho wa kumbula kwitene mbuisa kunisa likakwanganya tukabindisie sandika mundani wanganya tukabindie nani kwizi wa ni mundu mwithelanite please sema kwake uwite chao weke ona nduketele kwako akwite weke akwandue mbuisa kunile kile kwao wama na immediately go do something ndo mudhino mono kwazo kea cho mundu ende David really made a mistake ondoni uso ondoni uso najisi ela na wete waswani ya mundu weba waswani ambuisa kuzegi hata sana za kuzalisa ile muti wao na siya matuma mao kana siya matunda mao kana siya maembe mao kana siya neaba mapakato mao uza wose ndo muzunda kakwazo ki muzi wako no thoke wani mundu tese na wenu umuonie na kila kweka hata kubilia utinda wikulia ngwaza kwa ziendie bana no siondoke ni mundu wa bitishe tena na wetweka muiyo na wetweka limo na yotoka vai kanisani na udhilika hata nimekwesova twezo na metukia kwenda kukanya enzetu kana metukia kwenda kuumbula na isi hao situ nikana wise kweza neto asumiana tando hata iwe yoba
mundu ndiye manoka nzove ya inde ndiye manoka ndethia inde ndiye manao thitha nukaumila windethia. Nangindo twe kanisa ko ndo wambe twisove ni tulio mithemba ikathia ni mundu la yobo kwikite onethwa ni wese kwalanya mathai wako nesa na thani wese kwivanga nesa esove mituli ambia mwenzako esove mituli ate we yobo oso wonde we nawo mawe amasio we namo othethe we no ningai asifiwe Yesu. Ondo wakele wala wa ondo ambe tusu wese kwalanya maundu ninga hiyo kwikite nesa lakini esove mituli endo ndo akatatu twemanisia tusove indo ndo yawone yokani iyo lunga weta ula mwao lawo andu manga ikwanza andu amwendo elo vindi ya maunzuni mo edwa pastor ni weka undo mutabie kwichao wete nadhani wewe undo ukonete pastor mutabie ono dhiwa ndoni ona liwa wo ikata mutabie ndo ongamete banu no kwaza andu wainje ekomba ivye utabie pastor musia umuka umutungi umukulie bomutabi nikananda kwamba mena aikwaza ikanisa zao yangai ingicho maeva ala mbeni ya pastor Mutua ela kuongamie vambe na Asia olokwenda hoka yake hata okay ti lazima yake hata tio mondo ndo kwekiwe kwa mini odhaithi azonde kanisa twadiwa tumia manza mana ainyalama na okete kumba kenya Israel. It happened for real. Alijaribia mwenye nondo lendezebea ndo mama mulongi lakini aleo longeka adha uni munoni anuna akwati evasta natalangi matwaka makawaida adha hivi twesove muno noneva ato labda waze munduzu na dhiumu itia weke onokomboa ndo mana kumwitia weke ondo kukutethia ona no kwambie kukwete obosio kati wakuna nake lakini tusove tomorrow tutasinduke dhalili nisu ni wisdom mabinda mwetu likasia beba mwingo na tukasia bata twalijabeba bala bebo tekata utalika ona edwa hivyo asifiwe Yesu Kristo yuni be kwenda common sense tusubendo ndukasio na wale ondethia yoba ka ndethia au nengete we au tethia na yuweka hata yula wanyangwa ni yoba akakukilasa kwa thuka akaota kwina bata akauthetha selawi na siathe I know we walonja no that's yoba ka ndethio na wale kata utumano ndo tethia wako ndwe basa no yoba ukuthilulukete amo na mama leo kutethia ninge ima leo tele mundu amejite boke tuminikiba tu nikenda mutethania. Praise the Lord. Ngendo tweka neza okay tuwole musumbe mwiyai ndeto sya kuninze ona si thayo atwibotha muno musumbe nikanda ukanyola wibo na kwitungia kula kwa ile kwithiwe na itu ithiandu mako twathime tusuve na tweke neza na Davidi atutengele kanyonzeo momanzioni maitu mpaka hapo tumefika. Hebu jionyeshe mwaminifu tena mwenye nguvu tena mwenye baraka. Inuliwa na tukuzwa milele Bwana na maadhimwa muno Yehova wa maadhimwa muno na utavanya wa kumalunga na kumatethia ngai nimone wadhimo wako na kuendea na menunu ninawe kwatyo nimekwiwa na nimekwaliuka alange matanoka ni mabetu kwa noseo mabetu kwa nokanyo we maile na womonde edhosenda ya musumbi na kwa hayo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu amina amen. Thank you.